možemo još pokazati ove opcije treninga. Znači u mene je ovdje postavljeno, proizvodno sve postavim što hoću, znači kad kliknem gore, samo imamo ove opcije 3, znači su postavljene da kad ja kliknem ovdje ovo dugme, snimit će mi taj waypoint, odnosno tačku koja mi je bitna. Imamo da prikažemo na drugačiji način ove pse, imamo da prikažemo znači kartu. Sad ovdje je uvijek bilo, ne znam zašto sad neće, znači kad mi se vratim, ova tipka iz nekog razloga mi sad neće i tu mi onaj pokaže da ja mogu trenirati svog psa. Međutim, evo zašto neće. Ja sam malo prije, znači zbog vas, da vam objasnim video, izbrisao te opcije za trening i sad moram ponovo postaviti treniranje psa. Ja sam to zaboravio gdje ide, samo malo u postavkama, setup i trening setup. I sad kaže trening case. Dodajemo, znači tipke, idemo tipkat u drugom redu, već ima barak. Probat ćemo iskoristiti. Mjesto barak odabrat ćemo adjust. Prvo yes motion, samo trebamo odabrati kera. Znači moramo više kerova. Ovo bi ja izbrisao, pošto mi ne znam što je ovo barak. I dodajemo sad, prvo će biti vibracija, sreda je ovo opasna struja, ovdje je zvuk. Idemo znači na plus, dodajemo trening komandu za garu, mada iz ove kerove nijemo, ali stoji, i hoću da mu bude vibracija malo te ne najjača, zato što vibracija neće mi šta biti. Ok. Za garu dajemo opasno dugme srednji udarac strujom, odnosno već čime. Idemo treninga komanda i opet za garu i ovo je sad continuous je, to je ta struja, dodat ćemo ajde 4, da mu nije jako. Dodati još ton, trening komanda za garu i dodajemo ton, on je uvijek isti. Sad kad bi ja ovdje kliknuo, idemo drugog, trećeg kira, nećemo više. Idemo sad pokušati, znači ovdje sad imamo, ako stisnem je ovo, snimit će waypoint, ako stisnem ovo, bacit će me na praćenje kira, ali ako ovdje stisnem lijevo desno, pokazat će mi se sad komande za vibraciju na ogrlici, tako da, evo kliknemo to i evo sad imamo motion detect, znači upađa se emocija. Ton, znači kad ja kliknem ovdje tam, eno čuje se čak pišti. I ovdje da ne govorim struja.